Kita review terong Belanda guys. Ini terong Belanda. Ini guys. Ini cita rasanya kalau dalam musim panas-panas ini mantap nih. Terong Belanda guys. Oke, mantap kali, segar. Terong Belanda. Kita rasa. Wow, mantap guys. Rasanya manis-manis asam, tapi lebih banyak manisnya. Ini guys. Ini minuman dingin segar terong Belanda. Oke guys. Oke, cukup demikian review terong Belanda.